I want you guys to listen very, very carefully. All of the kids and our young people. Bearing in mind that we are living in difficult times, there are two things that I want you to remember. What must you do with it? Remember. I didn't hear that. Remember. You must remember it. Even it all the heart. And all want it. We all want it. So the first thing is that we want you to be successful at the end of this year. That you will pass your exams. What is it that we want? Pass your exams and that you can be successful at the end of the year. When I look down from the pulpit now, I only saw in front of me teachers and lawyers and doctors. Ja, van hulle gaan politiek ook. Lord have mercy! And so, the sad thing is I don't see ministers here. Ek het nou eendag vir die ou mense van jou, wat wil julle nou leer? Hulle doen dokters en nurses en alles daar, behalwe predikant. Toen denk ek, joh, dis toch wat ek sê, dat ek my in 'n depressie ingesteek. Ek sien maar niemand wat theologie gaan studeer. So we want you to be successful at the end of the year. That is the first one. The second one, this is also very important. And I believe this is also God's desire for each and every one of you. That one day, that Sunday, you will go to heaven. Yes. As you grow older, you will learn more about heaven. But that is the second thing that you want. What is it? Talk to me. Talk to me. Can't hear you. Yes. That is what we want. We want you to be successful. And we also want you to one day, someday, when you die, that you will go to heaven. And spend some quality time with the Jesus we serve. But, here's the thing. You won't be successful if you spend too much time in front of the TV. Let me say it again. I want you to remember, whenever you get in the shop and you see this TV bar, what must you tell yourself? Whenever you look at the shadow and you go to the shop and you see this TV bar must remind you about the fact that you shouldn't spend too much time. En natuurlijk is daar zo'n eigen opvoedingsprogramma op de TV, né? En dat is cool, dat moet je doen. But please, if you spend too much time in front of the TV, you won't be successful at the end of the year. Okay, so this is the first important one. And remember, whenever you see this, say to yourself, I shouldn't spend too much time in front of the TV. And also important, you need to make sure that you have got the right choice. Yes! Jy moet regte that can add some value to your life, that can mean something to you. And so, this is important. Yes, this is important. And then you must also ask yourself, my mom and my dad, are they happy? Are they satisfied with my very important. If your mom and dad, if they are not satisfied with your choice, dan moet je haar doen. Dan moet je weer aan
met julle ouers te verenig met julle pelle. Dink jy, spreek jy mee, dink jy jou ma en jou pa se verenig met julle ouers? Spreek jy mee? Okay, let me say to you, what you can do then to the service, you can say amen, or they can say aina. Een van die twee, jy sê amen, of jy sê aina. Nou kom ek vraag vir jou, is jou ma en jou pa happy met jou? Dankie julle is beautiful. Het ek aina of oor iemand? Kom ek sê vir jou ma en jou pa nie. Hulle sal nooit ontevrede wees met jou vriende as jy regtig van my regte maatjies is. En veral by die skool, en veral by die kerk, oral, jou mamma en daddy sal happy wees en hulle sien maar julle regte hobbies. Nou ja, nou wil ek gou vir jou vra. Ken jy nie, wie van julle ken dit? Is my die naam? Top 10. Nou wie van julle is nie vir die top 10? Hey, dit is een mega lang klein. Hey, ek weet so nie, wie sien dat nie? En ek wil ons oppassen moet op baie luister. Wanneer ons na hierdie top 10 kyk nie, dan fokus ons op die boonste gedeelte. Nee? Nou, wil ek vir allemaal gesê, ons het so 'n boonlaagie, ons allemaal. Maar dan, wie sien dit? Is daar ook so 'n onderlaag, wat niemand sien. The wrong things, so onderlaagie. Jy doen gauw hier verkeerd, jy sê, Sunday school, tending very good, maar hier na dan gaan jy gauw, dan jy chommie toe neem, en dan doen jy verkeerde ding. Sien jy, onderlaag. Kan ek van die gemeente vraag, jy loop so onderlaag, wat nie reg is. Lord have mercy. We go to church and we are actively involved in our activities as a congregation, but then, daar is so dinge die wat ons moet doen, niemand sien dit daar. Ek sal my julle ook wat so onderlaag het, wat daar die mens op die jaag gaat sit. Die smokkeleis. Opa sal hy onderlaag nie. Nou, het ons moet eendag, hallo ons moet uit, maak maar op uit. En, nou sê ek ook, jy moet nie wat nie, moet jy by nie. Om die draai is die smokkel en as ongelooflik hoe baie ouderlinge daar is wat plan maak. Nou moet hy sê nie. Moet hy. Hoe kan jy ook dan weer waar sy smokkel is? Jo, as ons vir die beter as jy ons liewe weer volgende week weer nagmaal. Wie wat die nou gekry het nie, julle kan maar volgende week kom en dan moet kry. Nou ja, nou is dit baie belangrik. As jy nou dis net vir die keer dan net sê hy dan ook met my mom en met hy don't know weer op. Wie en dan kom jy by 'n punt waar jy besef dat jou lewe as vol karakter. Vol karakter. En jy gaan later sit op my karakter en hy bars dit toe te maak and you won't be able to do that because this is hectic. Wanneer jy ontdek, my lewe is vol vaste en kraken. Dan moet jy weet dat as jy weet die verkeerde pad. Nou kan ek ook vir die jong mense van wie se lewe is daar kom kraken, dan wat verkeerd is en so aan. Hoor ek aan
amen of Fatina? Amen. Baik, dan penangan tu kira TV jalan di kek. Jalan sedikit, Kraan sedih banget, spoken Australian levensdag. We try to be good persons. We're there every Sunday. We're there. And yet, as I come to kraan kyk, barst ons lewens. And this is huge. So wanneer jy by die winkel kom, en jy sien hierdie kraan sien, dan moet jy vir jouself sê, ja, my lewe is as hierdie kraan sien. Vol krake. Barst it. God is not happy with it. And if God is not happy with it, then it's messy. En wanneer jy nou sukkel om hy krake en hy barst het toe te maak, you know what happens then? You may read it out loud. As die lewe van krake en barste is, dan val die lewe uit mekaar uit. And we don't want that was the second thing we mentioned is that someday we want to go to. We want to go to. En as die lewe is, as jy daar is waar die lewe geklim word, it becomes difficult to get healing. So, lekker die plek. Ek wil nog om daar moet wees toe gooi. Ek wil hê, as jy by 'n winkel dan gaan, think about the flat. En vraag jouself, maar as my lewe nie kom besig om te verkrummel nie. Daar was eers krake nie. En nou het dit so erg geword, jy besig om in mekaar te val. Yes, I'm still in Sunday school. I'm a good boy, a good learner in school, at home all over. But my life is not what it should be. And always remember, we want to get to heaven. So, what is important when you get there? What is important? Something that is very important. Yes. And so when we think about the ticket, what comes to mind? Take a break. You need to take a break. You must ask yourself the question, but what am I doing here? Why am I busy doing the wrong things? Why you need to ask yourself the question, self ons as volwassenes net. Soos hy verhoorde jong seun, toe hy daar ver sit, toe vra hy maar, I don't belong here. Wat kan maak hier? Wat soek hy? I don't belong here. This is not my destination. En dit is 'n belangrike vraag vir die kinders, veral vir ons jong mense, dit is 'n belangrike vraag vir ons almal, om te vra, jong, wat soek jy? Wat soek jy by maatjies wat rook? Hulle wat ook op my rook. Wat skelm drank? Wat soek jy? I don't belong here. And if I stay here, I won't be able to get to heaven. So we need to take a break. Die dag is miskien dat jy vanoggend met daai punt neem, waar jy ook 'n break moet vat. Want daar's 'n ding in jou lewe besig om te gebeur that just doesn't make sense to you. Want jy's 'n kind van die Here en jy train so hard en al die storms en die goed kom. En miskien is dit wat jy vanoggend lees dat die Here vir jou wil sê, "Kyk, raak dit stil." Ek het net van 'n ander mens die lyn kan kom. En jy het my eerste daarmee. Dan hoor jy die stem van die Here wat vir jou sê, but you'll only be able to hear this when you're quiet. And when you took a break. And when you're listening to God, God's word, and then you will hear, He will say to you, the most beautiful words in Scripture. Die mooiste woorde. Jesus vir jou sê, jou lewe val in mekaar uit. Maar ek is lief vir jou. Halleluja. En as dit die Here se
vanoggend wees, ek weet nie waar jy gegaan het, dan is dit so. Dat die Here Jesus vanoggend vir jou kom sê, no matter what your circumstances are, I love you. Kom ons sê vir onsself, God loves me. God loves me. Unconditional. Unconditional. And I appreciate that. Wil jy nie vir die maatjie wat langs sê, I love you. I love you. Hallelujah. Oh, thanks God. En jy sê vir almal sê jy love them. But you must remember, we're talking about the agape love now. We're not talking about the eros. So moenie daai woorde verkeerd verstaan nie. Mense kan nie so verkeerd verstaan in die kerk nie. Daar's 'n mense misunderstanding. Jy weet nie of jy daar het wat op daar nie. Miskien dink jy so. Maar in die kerk soveel misunderstandings man. Ek is lief vir jou. Vir jou net vanoggend. Dink jy daaraan as jy weer hierdie gaan sien, en dan moet jy net jouself sê, God loves me. Yes. Hallelujah. Praise be to God. En wanneer jy daai punt gekom het, then you need to realize that there's only one that can save you, that can change your life. You took a break. You heard him saying, I love you because you are special to me. And then you realize there's only one who always embraces you. Who died for me. Jy het nou gesê, hy het gesterwe vir my man. There is only one. Not your friends. Nobody. Only. Hallelujah. Is dit nie great om Jesus te ken? En om te dien nie. En as jy daai ontdek het, jy feel my lewe met Jesus, then you need to find yourself like a But do you have a verse, special verse in the Bible? It's important to find yourself a special verse, a speciale tekst in de Bijbel. Kan ik voor u voorwassen? Ik stel dat iets anders niet op de stokje. Jeremia 29 vers 11. Is dat ook iemand wat? Psalm 3 vers 16. Wat is het? John 3 vers 16. John 3 vers 16. Baie dankie. Wie van hier is baie dikker Markus 14? Kan jy dat Markus 14 lees? As jy weet hoe ons kan Markus. Dan kan jy daar kom met die kerk daar, so jy kan as jy nou hoor so.
Nou sê ek vir julle, dan is moeilijk begin, kom eens blijven, dan maak het niet. Kom maar die man nie en die wil en dan soek. Ek wil bestaan en sê, die baan, die gaan soek tot jy blauw raak. Maar daar is nie ook was op. So, ek sien voor dat in het Japanese, ek sê dat ook ons kinders, ons jong mense moet die soek, dat is ons krijg jy jou van Bijbeltekst. Oké, en wanneer jy daar gekry het, then you will become like this. Like a star. And when you're a star, your friends will look up to you. Because a star makes a difference. A star makes a difference. And so, do the right thing and be a star. And then everybody will know that I'm closing. You need to be smart. You need to be smart. At home, at school, wherever you find yourself, you need to be smart. Jy weet nie wat die hele Afrikaanse vertaling is, maar lyk my na die woord verstand. Doen wat reg is en wees verstandig. Wees verstandig. As jy daai voel, dit is pas die laaste wat. Then you will be successful at the end of the year and the day when you die. Do what is right